Pa meni je bilo ono, prvo kad sam bio na onoj ustanovi, nije mi baš nekak bilo, a sad kad sam došao ovdje, sve mi se promijenilo, ono, život. Cijeli život, kak ja gledam po sebi, cijeli život mi se promijenio. Ono, mogu otići u grad, mogu otići dolje na nogometnu bazu, tam gledat nogomet. Onda odem u kupovinu s Antom, sve znam što treba kupovati već. I super mi je. Da. Mogu ja? To lijepo se izvuko iz senta. To je lijepo. I mogu raditi kaj ja hoću, mogu ići u grad, mogu i u Čad, mogu posjetati tu regiju Rapća, mogu otići koji igra i ja hoću i spavati, idem. Ja hoću da niko me ne brani, mogu i kaviću kuvat kad me pije se i čaj, sve mogu. Ja sam gladan, isto mogu, to je lijepo. Pa osnovna stvar je u tome da u centru je bilo 40, 50, 60 određeni broj korisnika naših i teško se tu posvetiti individualno jednome. Dok je ovdje to vrlo jednostavno i puno bitno lakše, jer tu ih je 5, nas je po 2, čak ponekad u smjeni, tako da u principu tu se može napraviti napredak. Ja sam rekao svojima, nešto mi počeli tam prigovarati za taj stan, kao da ne idem, ja sam rekao, ma nemojte više o meni pravo govoriti. Jer ja sam se samo odlučio da idem stanovat sam. Stanovat, kaj? To je mi lijepo otići i sve. Dok to ja ni 5 ni 6 rekao, slušajte sad mi je već to skip, bilo da, onda sam im rekao, vi ne možete, vi ste meni roditelji, a vi imate svoje brige, ja imam svoje. I onda su prestali, ne. I kad me nazovu na mobitelu i pitaju koliko sam, ja sam, super sam. Kad smo to rekli roditeljima, 99% je bilo a priori protiv. Maknite, ne, nikako mi želimo instituciju, tu su sigurni, tu su zaštićeni, osigurani medicinska služba, ova služba, sve službe na kupu. Ne? Bio je sastanak u domu. I onda sam se ja malo razmišljala, bi, ne bi, nekako. Onda ja dođem joj u posjetu i ona veli, mama, ja idem u stan. I tako sretna pa mislim si ne mogu joj tu želju odbiti. I tako da sam ja na to pristala. Da. I sad vidimo da je to dobro i bolje za nju i mi smo sretni. I ona je zadovoljna, ona je drugčija. Drugčija je nek je bila. Informirati, više ljude informirati, jer ovo je stvarno bilo ti mediji, svašta se pisalo, čitalo, pa su mi svi sugerirali, čuj, nemojte i nju dat, njoj je super u Sloboštini, pa mi je bilo ne znam više šta da radim, koga poslušati. Tak na koncu sam, pristala, potpisala sam tu suglasnost. Ja sam isto iz početka bio skeptičan kad smo to sve zbrojili i oduzeli, na koncu konca ja sam zadovoljan. Moja Silvija se odmah ukomponirala tam i u onu crkvu, ide i na pjevanje, ide s njima na druženje. Tako da kad se toga tiče, evo, ja sam zadovoljan da tako i ostane. Daj Bože. Sve do sada da prije kako je bilo. Laše, ide ujutro na posao. Ljudi lijepo naručati, ide lijepo se omoriti, jer poslije nege malo izađe van. Oni imaju bitno više, mislim, nego što su imali. Prošli smo u 2 mjeseca mjesta i stvari na kojima nikad nisu bili, tako da mislim da to njihovo zadovoljstvo ide i moje. Meni je dobro u ovom stanu, a nije mi bilo dobro u ovoj, kako se Sloboštini. Pa zadovoljna sam, ali išli za božićne preko barjaka i božiće kod svoje kuće. I tamo mi najljepše kod svoje mame. Ja sam stvarno toliko zadovoljan s ovom promjenom koja se dogodila kod Mladena, koji i bolje komunicira i bolje funkcionira u društvu i dogodilo mu se ovih 5-6 mjeseci kad je ovdje u stanu, ja mislim, u 10-15 godina boravka u Stančiću nije mu se dogodilo ni približno. Od odlaska u kino, na sajam automobila, nedjeljnu crkvu, predstave,
posjeti svojim prijateljima po stanovima. Dakle, jedan normalan socijalni život kojega do sada on nije imao. Svi smo bili u strahu od promjene i neizvjesnosti nekakve. Ali sad nakon par mjeseci, prvih sad već ima 5 mjeseci, su pozitivne reakcije sa svih strana. I od osoblja, i od korisnika, od njihovih obitelji, što je ono u biti kaj nam daje vjetar u leđa, radi dalje. Kada razgovaramo, on je meni sasvim drug. On je zadovoljan, a ja da vam ne govorim. Meni je toliko lakše, toliko sam umriću mirna. Njega neka Bog poživi da tu živi kako treba. A mogu vam reći da sam baš zadovoljna. Zašto se ovo dugo nije, ajmo reći, transformiralo i to? Jer upravo to je jedan, ajmo reći, udarac na struku. Jer znate, to sad ovisi o nama individu i ko sam ja, odnosno ja sam sad radni terapeut, defektolog, da bu meni, ne znam, jedna Carmen ili Ozo ili Danica, da bu oni meni rekli kaj da ja s njima delam. Jer ja sam išao na fakultet za to, ja sam obrazovan i ja bum rekao tu osoblju kaj će s njima raditi sve. Normalno da treba stručna znanja, velimo oko nečega, ali sve se bazira na tom stvarno jednostavnom životu kak svi mi. I svi koji rade u ovakvom vidu programa trebali bi se voditi od toga. Tako su nas učili na fakultetu, da si se fokusirao na problem, da si se fokusirao na hendikep i da si onda išao sada raditi programe, ajmo ih sada rehabilitirati, pa smo sve moguće radili s njima. A ovdje se više fokusiraš na ono što mogu, na ono što su njihove sposobnosti, bez obzira na hendikep. Tako da je to bitno drugačije, drugačiji pogled. Je li ti ljepše bilo u domu? Da. Ili ti je ljepše tu? Tu. A zašto? Šta ti se sviđa tu? Soba. Soba? Što imaš svoju sobu? Da. I svoje stvari, jel? Da. A čuo sam da ćeš i kompjuter sad igrati, ha? Jo, to ti je lijepo. Ma znaš kaj, mrvica mi fali. Moja mačkica i moje teta Snežana me veli da nek se vratimo. A ja sam rekla da ne, da je meni lepo u stanu. Silva, reci, kud idemo? U grad. Idemo, je Austrija, blizu Austrije. Ja ti saugam, to sam ti još zaboravila reći. Saugam ti sobu, ovo boravak, a peganje mi ne ide. Znaš kaj, onda svu robu zgužvam. Peganje mi ne ide, bojim se da se ne spekam. Gledamo televiziju, družimo se, razgovaramo, idemo u šetnje, u radionice. On sad ima neko svoje dostojanstvo. On može sada svoje stvari staviti u svoju sobu, u svoj krevet, što nekad nije mogao. Sve će, ne kažem tamo je bilo loše, tamo je bilo ono što je moglo biti, jel? Ali osobna higijena, da ne nabrajam sve život, dakle on živi jednim životom koji svi mi. Oni se dogovore što će jesti, to skuhaju i tako dalje. Dakle, on može odlučivati nešto, što do sada praktički nije mogao. Kako dolazite sve dalje i dalje, kako se taj proces odvija, kako dolazite sve češće i češće, vidite napredak, potpuno normalno. Tako da ja se nadam u nekoj budućoj perspektivi, ukoliko to se bude, da će ona čak morati izaći iz tog sustava. Ja se nadam. Evo, to je da bude slobodno.